Isa nimbola nakabalibu na sema maina kabinanga ni kuwa bikimnikethe na biokani sauti ngona walu ena tini na miniti ngol chikana kona bakambula mena ya tu Hawaii bikimnikethe sara na biokani oni roni oni ndambe maina kabiongo bakambula terchenga bikimni nangai sema muri mai bikimni mbekane se daka tikumbeka nangonongo se sobe ko bikimni se mote tiko nangonongo balata na dindui vanua enda tiko kinai ngol search kana kona bakambula bikimni kethe sara sandala kiatha pa ningo na otu ni madhao ni nonta bitalo no tiko membelata na ulutanga ni ulu bakabiti se na mbuininga babi ni binakatak search ko bakalebu ikimni na bakau itamba tiko mai sa totoko bakawoti na bimatanggali tamba bera na lubenda sa totokan dina binaka bakalebu no tingo enanga imbuya ni na kenre tambo ira na lubenda lalai na kwe ngoni leli tontua e bako mena kena tamba e ambakirua sa totoko bakoti na nono buininga totokan dina ni dareda na nono bisuswe o ira na maramatina to talangana turanga kuno mai tok tatini mbio mena kenre tamba na marama ke ro talangana ngone membituk mena bono era basukina ambaleta tali ni tukono mena turanga ya ni okan serangana maramatina endaro ni da bakung kitir na lubenda mera ulu bakaviti la kaya u bandin dina taksaranga bakaviti binaka wana turanga ya biba kung kiti mibiau au babi ni binaka kina bir ke na sema tikumengo sar tukun tikumena nonra kornivas babi ni binak sar kini bikim ni ke na maramatina ena nomni bisusu totoka merau kini birana lubi muni merantar makati na buininga sena ulu bakaviti binaka bali besar nomni sema mai saya tikungona nonda bulang and the maratak sara ni rerem bulan-bulan tungan kena rai na marama ni ra o maratak sara bakale bakawat sara na yan yan totoko na rai na sana bakturang lo may biti sa masartin ko may doli suba and sana bakturang ni tasiri pero bakang anak kini bakarau sa bakarau tungan no to ser mana sana bakturang ora me na lang ser manda me nagwarakir nang kaya ti kumay and no vitalon no binaka ni sigmana ni kuwa ni sambul binaka arna andra. Yandro binaka, main bara bikin lo yang di benua. Sa arna andra, ako lolongi yang bilang, madokanya yang sana serangan isa iya. Tapi pun di kota bikin bunuh anak nyala. Beauty talang no takamala.
Yes, you are the apple of my eye, the sugar for my tea. Rong binakandina na serong go, bakong pulasarti ko bikim ni na turanga marama tao na salabang turanga ra, arnayanra, binakabakali bikim ni na semati kumay na kabinang ni kuwa, bakatulong sa katiko na bindial niya butam kensara, na salabang turanga ra, na punada pangaw ni semati kumikina, unita ka ni rong binakatiko na biyo-liba-liba, ni Betalanoa ni Batabatango ni Talanoa with Dr. T. Bunga bikim niyo ni sakilati ko ni anda marutagati ko na bula ni ulo bakabiti sen na buininga. Suriti ko mikina na be ngone lewa ngone marama en bese biti marutek sarba kalebun na non rabaka iyo mer may tala no tuya ni kuwa se masarti ko may doli suba na non da marama bulang ito kay o ana sabaya nabara menta na bakang bula sarang ba arna yan ra marama tao. Sandra nak marama tao. Sabi na ako, nakabalisar na siya may ni kuha. Baka nabutulan rin, may doloy suba, tao? Tao kila ni na kila nak nantra kita lisu ba. Na bula sarang ko batang batati ko nantra ki ya kintu to ina dorlong ko kesu ba. Bati ko ya nantra ki kuntu ati ko me bakar tuntukan ang kumatang kate nantra ki kuntu. Iya. Trek batas dengan ko na dorlong kesu ba. Nah. Binakabali isa dina todo ko kila binakatoka na be uli ni banua ke na be be bunikau ke na banua endo limu kina na o matakali lai untuk bakasam taka na tombali mulai buli bakatalang kina ng bongi gay bida nga nakalok sa nakilani sa ati ko lulu tumay na tengo sa laku may na kundu ay bakong bula sa arti ko ber na turanga marama naita ni sana bang turang naita sir kena koro doloy suba kena biti tiko wala kata o tanggay rua sanggol chukan ko na bakang bula bikem ni kaya sar da maraw ni sa mati kumingko na nanto bulanyo ana sabaya na bar menta na kiri ko sar manda mena bakong madalti ko manda beiran na bikem ni na bakorong tiko mai se to manda me bakang bula manda yan beiran na nonitoka ni kira talanga na wakana naka. Binaka marama tao. Ngarang ko nga ang sabaya liku na bara. Eu may nakoro vanukula en tolo kinalawa en samora. Au basu talanga en nakoro nasuka mai. En matangalo na koro en buso na yobo en tikina talanga na lawa en sanora. Au bakawati ay lawaki na irailo may piti. Wati kama ni Roy Soli kito bakay tik-tik ngango italiso. Au bakambula talanga bikemuni bayandra au bambula bikemuni na wekangu bikemuni na sama mai na programo tatakongo. Nakabale po maramata una nomuni ding pake utalitunga mi umay lenin nomuni vitalano au babenak kinabale po. Benak. Nakabali besar totoo ba ko tinanong mo sa matati kumain na biokanye ki na korba turango ba no kula ki na koro na sukumay na tikino na lao may ra wakatan nga kina na nomulisia maki na koro lawaki na yan yun na iray na sana lumay biti binak bakit pa na buno niya bulikin na maramataw ronyo siya mantabi kenda na numutumbo takimay Binak maramataw au susu nga may nakoro nukula au buli ya nakoro Nassau district school Nassau ya natikin na Macau ya ko patakin natikin na Macau Nassau unong ko sa tikin na lawa ya nakakor ni bula Nassau district school ko ya natikin na Macau Nassau kimami pulikin na elewe diwa nakoro totoko awati kabu kalasin dua kada wana nunggu kalasi waru awa buli may Nassau na zola talaga kinalawa na tikin na Macau Nassau tiku na koro Nassau na koribula au tos na nunggu secondary school may na nunggu secondary school todoko awala ko na high school
Roti ngamay na korno gitumbo-tumbo. Awa lako ina high school. Awa wakati kia kina no kubuli na secondary school. Orto na tabingo kita leva na lewa ndo na tangani. Tinton to tikna tangani. Orto kia na tabingo giling kara no kita buli. Yana bukuni ngarai na buli binaka. Sena bonome roti nga kina ni tumbu-tumbu bata kerto na tabingo. Gila erto gitu kira-kira. Orto lakay na peneng sanggama school bata kina nakawan high school. Yayaw na no kutumbu tagamay. Au buli nga may nasa district school. Kelas into kinawarlo. May nanong form 3 to 7. Au buli may nara high school. Utsi au sama ito ki may suba ni wati nanong secondary school. Au may takabanto na program. Ni wati may au may takabanto na program berto na Ministry of Health. Natan na skill-based adolescent health. Na PEducator. Au may takabanto na program ya. Watu kini suba wa volunteer tu kini suba me atava ni rotopusta ke tale rakiraki na ra subdivisional health hospital awati kumekia to namba kami rakiraki na paid kita na program ya me atava ni les kalmi suba wala kami FNU kon College of Medicine and Nursing and Health Science kami rakabaki na program na tani program ya na community based rehabilitation sa community disability and rehabilitation. O may takab na program ya o may pakawati o may tikay pale may tapan yung les tali na FNU ina College of Medicine muli takabakin na nunggu degree ni physiotherapist o may nisang di bakawti na program ya. O watakabang nga may na nunggu na community rehabilitation ya. O takab may FNU. Antiana. Ya kimbal siti kumbak nga no mo naki mo na listali mo na laki bako timbak na no mo wuli mo na rawat timbak na mo kuroy na dono ngo. Iyo iti ko na naki na bukuni program ya. Maramataw iti ko na anong kutumbo tayo may. Ito ka na. Ang kutumbo tayo may asahan iti ko na nung kupakasama balat na program ya. Ang kuya tapon nangaw sa nung kutumbo may balatin lebo ng kito tatakawa. Lebo ng kito anak ko na okay kilaki na o. Aw nasangan ni kaya ni sangan doon ako na yatakin na nung gito. Aw pinakata na urla ko pa nanto na program nuti ko nga pa ng gito. Ngayon balat awan tong kita soka to iliwe. Kana program ya to baka na kina meu rakabakin na program ya na kanifisio. O manika eu nakimekiti ko na pa na program. Iyo usini kailangan na taba yung mura na kita kabakin na program ya. O sa bakabatalis sa leva kaba USP na kani HRM, Human Resource Management. Iyo usian yung tunay na kinakiniti ko nang ko mo nagibot kikin na program ya. So totoo ko sarang kimbal no mo buliti ko mira high school lesto ni manda wa toriti ko na lesto ni baka sa inisi. Iyo. Awa tarati ko may kia na kem bio bataki na agriculture. Na no guleso no wa turmay. Na me bakangan yo sala ko may suba. Na mbaki usangal may kinamiso ko ang gamit ka na program to takapatik na Ministry of Health ko na skill based adolescent health. Ko ya kina me PEducator. Wati na program ya wati to lang baki nung kuti ko poli na program ya usama ni lista le mo lita ka na nunggu ko na community based rehabilitation. Iya wati ya o may tikay pale sa usama ni lista le. Mo lita ka na physio program. Iyo na nunggu huli ma yung kapatik na program ya auto science biochem patakin na agriculture. Sandina. Talibyo no mutukon men yon don gito soka wala hindi kita kapata na gitu yan itu na netball si tumbak na volleyball sa nabito dito klak kim na maram nira do mate nabito di wala gito soka mata ba maramataw. Ya una doon kita do talitakan ko narakabi. Me baka ni wati ko me kila sa ni baka en do sara na bonmo me abukin na kila na club me lako kin nang kita rakabi. Hindi naman tangan ni tuir nang gitu ya badaw sing baka sing maliliki na. Aw sama ni lako nga me nakani soka balik ni tumir kiraki. Aw sama ni join tu bana soka na puno ulay.
Nabuno uli yada bakina mung kita soka kina. Totoka, do levi talangon nila ni biti do durti ko nalom ni tim. Au kita nga na district level level nga nangon may bikito rangon nirkiraki waktu ke so nangon ra balat nyora kiraki na itiko level na itiko matin turi tu kina Iya. level talangan nangon inalupian ra kiman do kita bata. Isa. Iba ta pina namun kita ka mong gito sok na ta bro tu kuno ro na namu tumutum. Matin ka balat ni so nangon na kita unduling kito do pakan na singa tambu Dindo ka na idis dindo ka na singa tambu. Raw siyang talita ka nang kitumpu balat nintong kita tiko na singa tambu. Iya. Au sa lakot nga au sa buang na singa. Raw iyo buang na singa yo kung kita tiko na singa tambu. Ya raw siyang talita ka raw talita ka yung lang ito. Ya raw siyang talita ka yung kita tiko na singa tambu. Iya. Sa sandin. Totoo saranga no mo siya may na tikinanggo balatan na du korni buli da bulikina kay nang gito tandola weekend men ding kin nang gito rakabi sing gito sok nyo ken nang ngoni to kay baka raw nang gito ta bangay suli weekend and matay kin ando kondo nakaya do kabali na babalanya rado tukun okay mundo na ito you have natural talents ang gito ta mga solibi kenta tukun ibi ko mongalo simuling gito tennis yung gito ping pong siya ta nga totoka na kena sarabi ya obelis tali na Ministry of Health kwa na rehabilitation kwa na programo yan o ang galire ba na programo yan ano mo si politiko fomu bitu ang galire ba na ni Ronnie Oduro ilo man program Etiko na Ministry of Health na awas nung kubulima awas yang ni laba sini vaka via awas yang tani nano awas yang tani kila ni tiko na vaka balata ni wa bulimi menasau dua nga kibaka nung kubulima menasau etiko nga kinir na kasi buli tiko nga nasi obunon may nanong kutumpa sa kamay ukala tinga ya nakakaka nga kuha nga ati ko ya ando kan nung kubilang kasi buli nanong kutumpa sa kamay yun ang ano salak may nasa kinder school ngeri ba kinalibutali na pakakaka ito may beraw na ruwa ya may beraw na tulya o siya nang ano salak ko kina balat ni pagkatalangan ni science ito talangan nanong kungangan rin nalako na bulnasi o siya usama ni wala nga may subo may balata ni raw tipo nga may nagkaroon ng kutumutong berto sa nga liraki usama ni pinakatamuta ka ba na program ako itong ofatakat ng Ministry of Health nung kusati ko nga ni Kia ang giriba ni ano ko tiko yung liraki ang giriba iti ko talaga na program ko na community rehabilitation assistant iti ko yung pula quando community ron tulak bali pat kena na physiotherapist mer tulak bali na community roti ko na MCH mer lori kenir na ano sa kikilagi ani hindi ko talaga na program ya woti tolo na ang pakin nung ko tiko bali rakira ke usangge okay usa lista lamanda isuba me ulay ngarabatal na program ya balata niwa sa may itiko boli raki o zakap na programa yo nangaw sa zakap kena na community rehabilitation community based rehabilitation sa gibo kasama ta ang gosarang do na chance no gula ko na physio balat nyor o na programa ro la ko bata ya na buno sange zakap kena na certificate level balat meu nanu mambalat mo ron ni zakap kena na degree ni physiotherapy Totoo benak nakabalib sa rin ang anong ko isa ka tirumban be maramata ngonong ko sa ating na Frank Hilton organization na Frank Hilton organization do na program sa nga rito nakabaki na CBR program ko na program o taramaya auti ko na physio department as a community rehabilitation officer utakabaki kya kito tiko batikero to na nito physio
orto na fisio taka programa au dentro la na community. Na be program que dela kama iloma begitu assess não vitabe au na community mo refer na wana na community. Berarti ko anan itu bingkarabi Frank Hilton au tinggal na Frank Hilton organization. Santi na binak nakapalib sa maramatao iya do na songo lepo do ongo tikina na kaya biling tiku nambara na mona liba-liba ini mataka sa nataksar nga ba matana boto na bilimbara roni ba matalaman ta kina bakalaka bir barong tiku mai bikim ni na sem tiku mai suba go do program roni ni ngolikin na sigani mataka maramatao ba mataltakaman. Pinakawali maramatao. Ruati kana au kilani sama ipo saranda kan itu hitsar na bukni bilimbara pakai buah. Sama nuati na virtual race untuk pakai ngatangan untuk teleponnya itu gitu gitu. Mata kena physical race ya. Rosang bul katol na timi na be taumbara mataka. Na bakatik nga na Albert Park. Karena tiga talanga na irna ngone mai be irna ngone kitong karaba sabe irna tambi tiku kana non wheelchair na wheelchair nga oni so mai kina na no menimbara na na sente nga oni sulia mai na no menimbara ya na sente talanga ya politiki na non wheelchair irna ngone karena mai tiku talanga merna mai muni na mai tiku pata na bilimbara mataka. Na teka buti ko na teka buta kiti ko na wono na matahalilay na TV na ngay teka bu na walo na kaloko na mata kati ko nga na laman yung bayimda kan diwati ni ba sa talikin na program na. So totoka reda bikim ni na nabuti ko may endora po na muni ngol kin sa kani mataka sa rini ngol saranga ni bakalelewe na Albert Park ando na songo totoka ni mataka ni ko tira na ngone merong ngol talaga ni kina ukla ni na wartek talaga mikina duniti na basing lebu talaga nga kaya ni binakata mo ni kilali mo na itutok matalalay ni ngol nga na non to website na Frank Hilton organization cukup talaga nanonood to Facebook page rano ni baka muriya nanonood to program membalatan siya ni matakay na bilimbara bakay buwa sa na amazing race ni nanonood to wheelbarrow race kaya kahit di ko ba so era binakata meron na daw kaya ni tao siya rin dolo di ko ba nga na daw bira na binakata meron bitoko niya ni mataka Kuna Vau usiang ni uturara maramatau bayar nabi atau yani ya usiang ni uturara wata pana kana ilako begitu. Oke la ortu ni tu hitsar ortu na management roni so mana menitaro ni buni muni bakatu tarong. Benak. Kaya makasor binakatimera rabitar-taraki na Frank Hilton organization ron yun yung wala nga nanonood to Facebook page ni na talaga ni na nanonood to marama gas ni buli si marama manindiya may bak madal talaga nanonggoy bata-bata tiko talaga nanonood Facebook page ron ni bitar-tar talaga ni kinay na songo ni mataka na wheelbarrow amazing race na sendo kaya na kumuna sendo sulyayani na yang sarangabir ng ngoner politiko and Frank Hilton school kwa bimbasa itiko na balimbulan lebo iso binakabali bikim ni nasadaw may totoko bakawoti na bito ko niya ng bilimbara na mona liba-liba sa totokan din ni sandarera tiko ni sartos tiko ng bara and yan yung lebo biti lebo na sendo kaya ni sulyayani yang sarangabak tambikin to bayiran ng ngoni kwa baka mataltak chungo maramatao iya maramatao na ulutangan daru may bitano kinanggo na ulutangan membaleta na ulu bakabiti rani ba matalta kamanda na ngona tapando sana no makina niyo sa ulo bakabiti kina no musa tumbata kitung may bangon nelewa maramatao Pinaka ayaw na nung tumbata kamay balat ni na maramatinang do kukosar na nalaw niya to na ulo koti tu nga ngone buli kelas 2 kinawalu koti lele tu nga sang bandung tu binakatoka men do levo na ulu se men dua tal na ibu tal ni ulu metipo se me do na side card bango se an gen total la kati dike se do na kata le tipo mo
nanongo may baka pwede nga okay baka may wanti ng peka sa tiwong peka na yung baking ko. Aw sanggay may baka pwede nga nangaw na sa baka watikina. Nangaw na sa baka watikina, nangaw na may baka pwede nga kina, iyo ubuse baka nga takatiko nga na winimati. Tiko na winimati, iyo nangaw na sa may beauty kina na winimati, narunon to lutin ka dito. Kailangan sa mga wanong peka na yung baking ko. Aw sa may nisang sarangan yung kay mga takatal na winimati, wanulong ko. May upakatak mo mati may pakame pa se ndoanga na kaya na ipakapaka me kono winimati nga korabulta kitu nombor to kini ulong ko. Aw kilan sa wanong peka na yung baking ko na nunggu sa saan gi pakanga takatal na winimati. Saan din sando nang dingdingi bimbi o ninding kita kaya may baka mo ko na maya nakoko nila wait ako be na maramati na muni ya baka tapos na bitala no ilo muni balik kim do lele uto na lewa do koko ti ko na law birto ter la tadim Iyo. Tamang kundo sulit na nga lalaki kito. Maraming tinanggungan do kuko na nangalawa kito buli may na primary school sa kuti nga ni primary school lingon nila kelas 2 na tapos na kelas 8 kito sa tapos na secondary school o sangyang bubia bobcat na ulunggo iya sinim biukin na na winimati lilay wa bobcat nga may bobcat dere na nga may wa nga naman ni buli nangaw sala kami kinisu ba mantala usati ko puta ka kina awasan ke buli na nung winimati sangke pom kina na ulunggo atamang kundo wasa tunga wakama Kau sarang na ana sabaya don tuku betu kana mai do wa ma lo tu mena pasi mata ma do wango kwa iyo do baka mga nulum do manto na no ma do batong kono ni kosa iko kela na no mon kono no na mona ko iko baktu lewati ko kina nan raw ni ulum ngori ya mar reti kono mo mona so selebe kem do nangalan do ko di bango se tasi puersar ya mundo na no matika nanno mo mona ko ya betu kina no mo bakatu lewa nan raw ni ulum ngori ko mar reti ko nangono baka sangati kina nan raw ni ulum au singkela na violasi tamanga nangono pasangati ko kina nan raw ni ulum nanno matika na mona nanno mo bakatu lewa ya mar reti ka ya na bosta ya hindi na tanga ni usang nindaw ka ya na bosta tunga via we kamu baka sama lista ka tu saat may nangono ko nung kaya kami kina program ko sang kaya kasama ta kana bosta tukun no bigi kito tami kito nangono kito tumbo ta kiti kumay kina do bosta tu malo ko ya yun yung santo ronga tanga ana sabaya o sakala okay do ito ko via ko may palala ibe to ko naman iya do baka ta kamo ni mate do kaya baka do dreads lako yan ang mati ko na ulong ko rin na mo pakatulaw ake marroiti ko na ulong ko do bati na namigo sa gitu Isa, totoo din ninda baka sa maleso na non raposa na di tumbo may kaya na kani posa sa na do kilato ni sa di boti mai na vere sa rede ultimai na beka and se bernin da rede ni dangone totoo din no mo se maya may baka wir na sa bulan itu kumay na program mo lewera release taritiko era release na beka da buta na tinandra na tumbundra na tukandra ngo marota ka na no mutuko na mengo na beka kasar tinga no muito turang di na ni koko na law nina iota baka lauto ka na bose tukun hindi sarap Sadira todo nito talaga nakano mo wase maya ni usama idakadaka sa ti ko na musende sara ni ti ko na mundingin may baka na programo ko wase ti ko bira na sa may bulan ni nanong ko programo tukun ti ko bira siya ni ken balbal na ken may na programo ko may labiti nga na ulo babiti and biti yirostom bumbe ka na ulo malabo sa wira na ulo waye kuan na doanga na pula and non da releso da no maleso na ulundra na nandambu o ira na tinanda
oira na nonda ne oira sarayaliani ken tuba ki bak matau tu na ulundra mendo na ngoni salongo mendo vital nokin ia na nomu sale kita kaka tali no golongo dea saron sende saro telangani ko bulia na wani mate ia bakata pa maramatau ya ti kumbeka sona no muitokani o sarabir ti kumbeka ni sabi so may na ulundra may na bobcat na mureda may raki na musado may suba o sabi baka murumuri Rebecca. Au sanga ni baka lotaka na hona ya. Au baka au manda nangono mantanga ya tamikini suba may bebe so balele na ulungo. Lebu na kaya sa talaga bir na gito kani sa bir na kango sa garta na kasa niya kita usang ni simple bisa na ulo me ulo baka kiti. Sa may bisa nga me sa ulong balamanda na bakanta tikisubo okay da baka mangan ni suba da ulungo. Tapos mga nasa peso sa na ulungo. Tinang ko saya do ba ning ko tinang sarri na gabi kong gori. Mo ko palilinga at sa nang ko titale. Okay, may pinakingami ko. Do patungan na iba sa bosta. Esse ang ami pakain do na kami ang giteu may meu no ulu baka bitikina. Ya saranga baka nanong ding saranga yang. Tumbek irna sona nonta marama. Ya so sarambale so erati kumbo. Ranta ulu baka biti. Do tali ninda reta na ulundra. Yo ya usang saruto ni tuno ko bakasama me pakaya na ulungu batakira. Nanong ding saranga yo bakatakeo. Me sabi sa nga na ulungu. May nanong do baya gento sento. Buong kalos nga biyo na pas ni tamango. Hindi ni samil lang na turang tamango na bagsawati. Baka na program ko baka nanong ko elestale. Na bika atu kuno bikito hindi ni may bulak kita ko na bulan tapan na makina may program ke dir na maramulu ko bito. Baka sama ta kita mango. Yes daw tu na daw tukuna tu bikito may balata na ulo nambimbin ni ulo. Wish mantanga may simbolo tu. May review di watu ko na nakaya atu kuno ko biya. Nanong ta ko di wa ko kaman balta ka. Isingila ko ni kaya tukuna tu biya wa tingoma wa tiko ba longo. Apa mango na mo sangkile baka yalo to kiuki na mo kikila na bimbini ka biya tukuna tiko turang tamanga. Sa totoo ko bakawati. O matanga rin kaya tao nangono wa si Kobakina na non taga ni po Liliana. Pariti ni keruntu takapati bida na program bango bat kay Liliana. O manirid sarkina na namundo talono ni Bilimbar. Nakanga ngayon reto na matango na ulum. Au sangai sanga mukilau di mata na maramongo. Au sangai wa kasangarati ko di mando di. Au sakilana na matai. Au sangai sangati ko mendo no ni sala mo na bakambula ni biki mo ni. Meron indor bibital na ni nongo talita na re ni ulumuni Ya datal na taro betaro nga. No mo sangai ding mo ulo bakabitin na besa utabo reida. No mumbula matanga pakataki ko niyo sama indo no matapo vale sama rendini vale sama bisa nulu. Pinakamaramato. Nanongku anting itaka meu ulubango ati o bakasama takeles na nito sa kalilima Waya ubakala ko patanangon na patake na ikot-ikot o bakanga taga ulungo. Nangon niyo buli. Kote nga may bangan niyo buli. Lako na secondary school. Langon no salak may kinawang ko mo may buli na wala may kinamiso ba? O sa baka wiso tak talaga na baka nga may ray-ray ito ko yan nangaw balat nindo ang doon kito talaga. Kala dole mo nangaw nanda biya tali na ulunta. Yan na buno dole mo nang kinawali mo na ni mati balat na rin yung riba na ka na ulun ni tali. Yo, baka bibisaw na kaulak duro bibisaw talaga nire-renew ko. Awasan kay baka sa mata ka, endo na kaunggay ka, okay. Para ba man, kaya baka man tangan, kunibawan yung matita ka na ulong ko. Ba't endo baka sa mata ka, nang una to, may kinaulong, kay ulo. Siyangan ni ulo, may ulo ay sara. Siyangan ni ulo, may ulo, hindi na sara. Eti ko na kaya na, yan ang ano sa amin baka katakino ni mate. Baka ureda sa baka niyaling anak ko kuno ni mate. Baka riray ka sara nga, usurin turna. Baka riray ka, na ulong, ganabi ka tala sa,
Osange naki logo okay bata mata musa leo sutale mena no wase tumbu taka mena ngone sanga ndo wa ni mati kino lungu osange reta kina au bakau au planta kame tulu matang na bula me tulu matang na bula me ukoti kuni bakau ni mati mu reta mata nang dindi ta pa na to mekin au to pelanga na tulu na bula au sari ni sa iko saranga ya sa ando ten iri ngama ipa kana ulungu di nga nang una wase tubu mekin ai me e bulong bulu pina kabe ono ulungu au sintu nangko ni ta na la kole ka ya na mata ding ding yang ko naka saranga au experience ka mai na nong kutumbu ta ke mai ang iba kilanga mai na dindui ni nong ko baka ngate ke weni mati tiko patike na dindui ni nongku numbita na weni mati se no ko sarani baka ngata kana weni mati batake dua talaka ni undo ni ta kana ulung do le kuna ka undo pamburi matangwe lako na lipstick lako na eyeliner ko na kaketa pa yo nang ko sa kinto tarungan no na tapos na si pa lipstick kina tapos na kuno sa sendi pa eyeliner kina balatan ta kan sa tamay na ungi pa kasama taka balatan ta kan ni sa beauty nga naka nga ba kuna tu na no do ba ka taka do da kana me lako na ulu me lako patelang na ka borroy mata anda ya nangonong ko ni ulang na lihat kan ta ko sinto ba lipstick ko sini babo sar ke baka mento na song we da ka bagay borong to nga balilay yo sari ta sarang nandin duing ninong ko baka ngata ketika no ini mate pati kina no computer ni mate nandro nyulu ko baka bulong pinaka ile sutale may na kena ire di nanong ko asitumbo ta kemikin bisa ule sarang abiyaw o nung kumanela mata nga o kinsinere ito nga nalubyan kumanela o cuando via mbuki na uluna me ves na uluna yan nanando sangi dori tatik nga ako ni sando ko titik na ulungo me mbini nga tik nga ngona talaga ko sa mbini nga tik kinoko asa tunbi ko baba ba ko be ko ti tale sa sabi ang buki sara mo sa tumbura ba na mbuki sa tunoko sana arto nalubyan ko do pasanga bara biyawe siya awar na go saro iya pinakasar nganggoy sa set nganggoy sa ko alikoy se o kunimbuki me ko nga bambu nga bangko okay sa ko sar nga upaka murete ke na impact ni nunggu bangko sa lebo ko murete nga ke nunggu manela wa Setotok me bakang ando rabital no tikine na no muna na kana bako kotak na lawi bale yo marota ka biro na no mitumbutumbu ni rosule tu na ngalala bikim do na bitadini ngai bakatunga be bakatu kun halisi rambu kawanga na talonotiko ni bakatau na kaya kabatiko balete ni ndo bila ko yakin na bikorkoro sono ngoner tondo le nuni wetui na bakatau tiko na bikada kabulu na kenaka na kaya kabatiko bata kengo goni sa maindona lebih muni ngonele usarabuti kuna nona itamba na mona libu sari ribu na kandina na nona buini nga iya baka tabe lo muni bale beno mudota kerto bale medolo isuba erto tokona na nona sa buini nga talenga leo iyo arto marutak sarang na buini nga tiko kini do talenga na tabale na manele wata na merendani manele nito bulilay menirai nalubi losiana ambuni ngatal tunga ko ya pakamera usando bambuni ngaroro tu nadone daba maruta kitigelo muni bal ni bambuni ngati korto na rono manela wa usado ka ngabi no manela wa yana no matiko au sanga ni benakata men no mbuni nga me pakambere ko libuli mo lebu na no titiro nang sari na kina sa magputingan na pagkangakutingan na bulo na ulong. Totokan din totokan ni Rosa rona maraba bitabalini Rosa may bito kun tokan na ulo makabite umarata ka na program munggo ni Ratu Weekend na vital notaka sorbe kay soros tawendendre nangun salada pero ulo balete kinandrendre ba ya pagkatalanga kinandingdingan na laman ni matububal totokan din dari do kinsimera na siya nga lili ni otavale na talaga merenda ni Rosa ampi nga patotoka saragay tiko boliti raw o irera yung makarita kiminakay totoo pa ko ti maramataw din do man do kutiba na ulumuniti ko bakit na palibi ko ti ngolikin so kutiti ngay bal
Vinaka maramatau. Into nakandendre nanangu mateningo na mo sa may uluki na makabite. Balat nanangu tumbata mai maramatinangu nga do kutiba na uluki to. Ako amandanga mena koro do kutibir na marama mena koro na ulu makabiti. Se kuti kuti taba nga talitak. Iyo dua sarangan na kau do nandendre o mesa taba. Nungu sabi uluki na makabiti. Nakena kuti. Balat ni using kilao de raw ni kuti bana ulungu membuninga mena ken ire ndi na wabi na kata mata ningo na kwat kina awales talira kerak na kanir to satik na kerak rabi ya nir to tinga kerak wonto ke ya sang ni kan bingo na sa sono na sale tu mandanga ya to kinir kerak ge kuti bokwa me va besar ngama nembaki sawoti embak sawoti ndona maramani kandabu Dona maram ni kanta bu Elina na vana Olina do kedi ko tonga ambulo Olina kweti kuna kala hasaloni i suba unong ko sa ngole i nausuri sa tik mi nausuri na bulam ta kasawti sa manitukin ko saranga na marame ko sa kemi ko tibuti na ulungu Sa kimbalan goro ngol sar chikin no soringo misali kuchikin. Iyo. Ako nakikinabalu ko ni Ronnie nangunong ko kandendre mento sulen no ulo tabi sotale. Ya bakando nandendre lebih ni sa taura rawendo o sana kata kasaranga me ko tale nyo sono no santo bitsar tu na ulo kumele bo ke baka ukela nyo ko tu mate se sindroni ke robi tartar. Sa sang saranga ni uroning ke usulia tal na ulo gumanan total na marama me kotipa Yang go sakit sertik minusur go pula sado kabi ko tak na bungo sala kin minusur. Kau kaya sabi ko na sumiaw. Balat ni maram ni kan dapat. Iya satik minusur. Kiro sakit tiruro tito kin na baka bitinan. Oh, ito to. Ito kung baka no na balibig ko ti tao. Goti ko pa na kaya kamu dinan peka seni Jax. I say Jax. Inausuri. Iya. Ina Main Street nga Inausuri. Main Street. Tsaka na din yung nanabalbi ko ti? Kala Hesalon. Kala Hesalon Saan din na. Rede ya bikim ni na marami di barang ti kumay kaya baka niti ko na sa baka nausuri. Sana ni nausuri na klati ko nito na sana. Erto ngoliki na sana nitasiri o telebu kaya sana rewa. Saron yun ni ngol sarangan di bulolina. Kaya baka barang ti kumay na nanambuni nga totoko maramatawa na sabaya. Nalaibari rin nakatakatalanga na ulumuni na marami di kantabong ko. Bulolina kaya barang ti kumay. Totoko baka uti na nonra kawite kiti ko sa baka hindi binakatay kawira ng dobi ko. Bira ka na maramay, may talon ti ko na nung program maramataw. Baka kimay mi lista liti ko na lingan ra ng dobi ko. Ang baleta ni Dina ni ngalamay na riribin na weekend. Ano sabi sa riribin na ka din ang mumbuni nga. So nang nga bakain daw ngulit na bira na bikoti sa totoo kasarmen ta baka binibina ka bira kaya na lingan ni bikoti baleta na lingan ra kaya na taledi o kwenta may riribin na katikino ko na nandang buwin nga binibina ka sa akin baka libikim ni nandang bikoti na punatapon ni siya mati kumikin na taon nita pa nga may raki-raki siya may sinatoka may nabuwa lutok ka suba kinusuri sa ngulito kaya na binibina ka bikim ni baka talaga kina may lambasa doon na turang marama tao orang wata ti kungko endobi ko ti ko mer taon me lambasa on dare to ko lim na tali di ko na turang and dan doon mo chika ni ranga na marama era klabina kan na ko ti ba kumbin nga o klani bunga bikim ni o ni arong wata ti ko doon ngone le ni madwata kero may bitalan no sera senga ni sera ulamila na itini na turang at tamana vi ko ti ko na lamli taon ni melambasa kaya baka niti ko melambasa nakaibital nga ni na vanra kina nanram di telepono iran do bikoti sa totokan din na nonta baka binibinakay beira na nonra maku tutakati ko na koti biketa
Binakabali besar maramatau to tako bakoti na no may biwa si tu ni kuwa biba kong geti sara na no mo sa amin ding ko. Ona namba kindo tako nang unang balabu yang ko o talitakan ni sa koti nga sa kuwa saranga sa tali no libay robot ko sa nawani mati. Saya yang orang tahu saya ikut sari tinggal kau senang ono santai itu lu dua nano mutungan no ni macam usah kelani sa usah nironi lesu talang una berarti usah kelana ayah ubakat kiawe na kana udi mati ulungku o kelani na nunggu koti siang akin no ni mate na bakang burung tak sarna ulungku o kelani sa ngko na nunggu ding ya sini tu kun nani tanah pa ni mate bir tali nanti to kan sa nanti ding ya wan ding takan ulu bangko o wakila talang anak na bina kana nunggu samai ulu tiku nga baka viti nunggu sa sini baka ngatak kina na dono ni mate. Sabi na ako, nakabali besar maramatau na nung wasya may nabi ikaw nila ko rumah o klana ng dorbital no ni kuwa na so talambek nga na marami na barong ti kumay sarong nelew na sarna nabu ti kumbek ang balatin beka so nakaya sa nato ti kulun raw talanga oro ni ka maramatau nang guti kumay silandi sarang nga doon ni sala oro ni takabakina na ulung may baka wani matin balatin ni na ulung do tubuli kaya baka siyangan nindo kutiba ni baka wani mate baka lilitaka iya baka nakaw ni tukuna maya so nung ni da siyangan ni baka murian na baka tukuna mayo nando da kaulu sana baka mi kabu-kabu baka bisuta ka na roka mena lolo kinan rabu siya baka mi roka kabu-kabu tu siya rabu kasi di na todo ngibaya ko tuminisilan di maramatau sa uliw sartok nga bibia walusang bulun baka nantola kesali si betalen dobira nan raw balete ni sala ko patunong bulya na krime sangga tiko na kena weni mati na rose water na glycerin na bika kete baya meron ni susu tip na ulunda ya me baka nakanga nito ko na may amramataw nanda digin nga baka nakaw to ko na mengko ngona nakaw nila ko rumah binakabali besar na mo wasya may baka tuntun na bika o lako rumah kena bika na kabo. Iya, sebenarnya ni mega mana na orbital no ti ko tal na kao ngan rebo mo se beir na baka rongo ti ko mai na buku ni orbital no men baleta na buninga sina ul baka viti. Kenapa dona kau bulida mainan ko baka buninga na baka ndandu kiletan kina na maram ni viti na ndandu buninga ayo nambuninga siang ni karoro mo tokara ti nambuninga balata oir na baka antara ribi kanta tiko balat ni dua sa nambuninga erna kila na the expectation irasa namate ni karla rana no mati ko na notito ninta sa antara ti nambuninga sa la ko ti mai kina nan rabakana nungko onto na lawa e do na pakito baka bimbi na nanta pi maluwai nanonta iya beir na tabi maluai batakinai dole panangon tanano maninda buninga palat ni tamaram ni witi yang tanto ya libiki anta ni tanto kila engor ni to esiangan ni tunaka mo ntaranga mo riri panakin ni sabo kan buninga ela ko batameki na tunaka bimbi mo kila ti engor ni tunai to pa kabiti nan di to dia na maram ni witi nanto anong ko ito nanong ko pi maluai patakir na mata bulo patakir ira talle sono mata na bulo patakir na kilat mo ira gorin na maram ni viti tiko na nanu bininga don o quando don mena pakita pataki ko na ibaraw ni vital no na iposa na buli na tabi maluay mantanga do makami buli takina do bakamen do guide takiawe ni wakilati ko ni ko na nandito ko siniro ni pakasambal itu sana nandito bos nandito ko balat irna kanta rareta tiko mai na matini karreta men ulunda yo sarre na men ulunda na kana ka makasarre na kamate sarani ka karuni ka sa terap men ito gondon tono na maramang gondon don maramang me pakito me beir kete taleso ana nunguna na ka unan mo yaw ni singa ni karara na mo pakai ulu pakai pititiko ne ulu pakai pititiko dona cambiamento kila ngorna nani tobe dona marami biti dona nana bihe mluai nana mubarro ni bibasaki matakir na mata taleso
se veir mantanga umbul bata tipo bata kir visinga nondon menta ubinak mo ndo mata dendre kunin ndo wakareta kan ndo utun rana mata mo nita iyo kwa anak sona ka ubuli taramay na nunggu kaya bikin ndo kaya kira bikin na maram ni biti bambininga sangan itu ni bambininga mesa iko sarana kimurire nanu mana mito kwe kadin biti kinian ni bambininga iko bata kena dongana kabe tukuna bekianta sama hona iwaye ulu iwaye na ulunda nduna kana na randa ubina kata tu me bango na ulunda ndo ni sule me nakala na ulu bango ko esa kala tu na bala to ko na ma kami rirai ndo ni tigo kata me na beka sule bata me nakala sindrin sule tu me nakala tu na ulu bango ada sana ni kala na kamo ta kabakina ndo ni sa sule me ko na ulu bango rita ka na ke ni ta kamo na re bina kakina Kaya sa dot ko na batanga ni sari ulo man sina ulo sa na kalo sa litre ko ulo ko ribat ni kala ko para ni ta ka na kaniri rai mo re re na kikina iyo nanding tingan nanta na lew ni kando na kawa lew na kando na may wasiki na nanding ting iti ko na nanding ting so weekend na siya nga ni rawat ni na ulo ba ti bala tanda ka na texture ni ulo bat ni ulo wetu nga na ulo ndra iyo tu na nanta ding tu na kanga kilani na re na kabikyanda kanga na kando na ram na tokar tipo na base tu na kamaramatang Sa totoo kasar nga pinakapali mo na no mo wasya maya but lip sar na bitalan no ya ti ko na bulong go membaleta na ulu dor marama bitar may biyawa ka ko biyaw dokta tina na ulong sar wewe sar bakalibu untuk binakata me ulu talaga baka bitaw sangay wasya bi ko na nunggu ni na ngani nunggu ta gasto ndo bi rato nunggu ni labinia o klan ni warro kutuk minggo na udang nganengo momosaki na nunggu ni o ko maramu ulu we saranga na ulo ni dondolu nga mentao iya na nunggu ni ndo na marama totok ndi na ni ulu we ya coach tu nga baka biti au sangay vaung kita na marama go chuk sara may Brisbane langono sangay wasebi ko na italo ni nunggu ni sangay vakai solebi ko ndo na yalo ndi ni o katalanga raw talanga ni ulu ba biti butin tukuno ko ndo na kanu be ulu ba biti tiko ngai senga chukin ra na ulungu entabo entabo ulu we ya usangay pa matal ta ko ba ni oira na non tangkasir no tombu na ngone iliu por ulu we talanga iya koti tik nga kara sakabe so na kay ulun ra meron ni intebi na kana ulun ra ngone rata biekin totoo ba ko tinanong mo ba kung kiti maya ya baka nam tuko naman na koronile sonya na ulo nga soli nga sa nakalobi ka weekend sa kwasara nga nganiti ko menta sanggay nakakatik kita nga nakena kuti ba ko manggosa nakena tuba ki ba ko mataw meron ni dariri matawkin kena keni mataya no mo tuko maya sandon din na lesson ba kita mere ni na ulun dala ko matatiko kina nonde tobo kina nonde buku-buku beka bakala ka tuko naman nonde moy nonde moy mero sala matatiko nang bini nga kina beka da bakador toto kasar nga o babi ni binakataka na mo wase maya sangay la ko batu na kina matadendre beira na wekanta ni rari kenta tiko mai so baka nangonen tan pa rumbu-rumbu yan tanali wuni to kumbaka na kona menta pa rumbu-rumbu kita inda durtal may tumba tanto talmay na nanoto matadendre beira na raiti ko mai binako nakabali sar nunggu maram ya uti nga ni taro be taro ngono bas kartel bina no mutakaka me bakana no matuko na may no mutakaka tiko na Ministry of Health sangay ngol mingo na Frank Hilton balata na no mutakaka ko ngole ni na be communities ngole ni na na buno rati kumikin na ngone na bi korkor beka sebi tauni already ready ni dona kay bakana no mongolea ni nabi korkor ke nabi buno bango na bakata pa na ulum no non revi ko pa uira na bi buba le so ni lesko pinakamarama oya wintua ke baka mera tukuna irna baka na organization we ndo baka community irna tu baka nga mevangu eu tonto baka me from Monday to Thursday nangono tu nga kena community auro niles nga meneka bi barumbu ka utipi na office iyo kila ninda
pamimpin nindala ko na bikorwa biti nindala ka ni irna nonda irna kanda kibo ninda dua lakayani nge uluwa biti ani kila pakai selebirna pakai denge pakai rara ninda na bitala mo pakai balata ni raremo ira isa dana marama la homingo marama ni viti uluwa viti la ko patame kina na nonra bakna nan taleso eu andorei dando errora na não do bem malui patakira se nem um viu se patakira balata au sinyo kila balata mbanga ni wele ni viti se balata mbanga na ulungu eu andorei da ndo nyundo lakbande no vitamenti ondi la nyundo laksarvai korbo laksarai nitasi ria de bunintawa au laksar pandoi ibina panungo isinga toka iya la bo usar na wetu tini panoi bemane ta kya rando talita kaninda kila levir na itumbu-tumbu na bakani bakalangkai na ngon na lugar do rendre vera na rando wase sona kai rani ralakan na office 11 en sona kai rando wase sona kai sian au sin kila na baba na balata na baba yo na ngon do lakina community do levo na information na rani rawata talemai era bakara rawa na non rando vi wasi vi awe au kilanda kan belata kan ni maram ni video to kira ulu ke usia ni kila na ta na bakna na neti pekina iya rando talita kan yang tolak kan dibayar rando irna bunyone rando kati maya no kumaram me fati ke anak rando ni rando address ta kata mai rando na yalo ni biru ko ni rando lakan dibayar kau pengen amar ngatau Totoo kasaranga na solitaro nama katiko baleta ni nangole na bi korkore na revi kena tiku mawiran na wekanda bosi bir na bubale ondo bingara bitukina sekan bubale rarambek na bi tartar beira ya kani marau ni pakai rarau era marau tandolam bek na lonra ngole batamena nonra bakoroko kena bi kai to baka to ko takambek na nomu takavaka na nomu ngoleani na bi bale bale kede ni ndusi ko ai bina bale usar maramatau na itabi levu ndo garabatiko na nomu levu ni timi na takavaka na Frank Hilton kema musik kema mitiko na barong tiko ningo na nomu ni takavaka ni bitu tu nomu ni mata bobale muni lebisiko wehira talen na bebe kanyang ko rangan rabatu na bebo ke bakit tamer ya dotan la kau na numati ko nagusara bati ko na numundo tanga ni na Frank Hilton batake na numundo Facebook na numundo na tanga ni ni numundo nakaka ore tal to makin ile utak na bekanda na India ya gay indra kau buli na bulongo bikim ni na warong ti kumai ni bola binak arna yan tau bika musumoto bulu binak maramatau binak bale bina siya mamay pambulu mata ko bir na bakarong ti kumai lina nandalo mereani sesenembarabi binakabali buna barong mai kay mereani koro binakabali buna namtu barong tik mai kina nungku maramatau o ana sabaya na para maramani na lawa may raka kiro may bitang no tikunggo na ulu tangani ulu dara kau buli tau na lamani bulang ko ni raka to na nungku bulang erto tukuniti kundo ira na kanda na India era tali takabakali buna ulu bakabiti Nakaya tereu saranga bakalibu orto lebida na ngone buli orto tukuna orto na nortungas ni buli maraman India erto talita kana ulu babit iya bakata mana marama tau di komale wairti ko na India na namule ni takaka Frank Hilton bakata ngaki na mulakuan na community bata na community ngole ni kina rasya nga dito kinga arati ko ngaki na nawakanta na India era sema bakata bikim ni marama tau kina namumbi nga Nakatawa doon natarog na kang gari. Balik na kamaka. O yung mga nga, doon na kairo nung bitaw kanira na weka ng India. Kila nakatalangan do talitakin yung do bakang bininga. Balata sarangan na nanonro do talitak. May bakan yung tikoy na Frank Hilton. Begitu mantangan na therapy department. Kiraulewe vida. Ayo, kila ni kiraulewe rombangan na unibiti. Na ilawa. Ele na wekando to ya patiki irnando la kumay balang. Indo na karando irando bakatutu pataki o pataki sotal na marami vite bakay lernar bakay ondo vango bir. Lenor nga. An sabi nga. Kira din ko.
Nunggu bahasa Mira. Kira itu ya maram ni kan tahu nama maram Mira. Aku tuh mau pakai tuh bahasa Mira. Yo, rantau talitaka. Rantau asal atal ngantu kau tuh talitaka kinan tuh bakam biningan belitir nama kanda. Itu kan rantau talitaka ninda bakam biningan. Apa bindu ya wina bonin takabaka. Watakena watakena nongkon tahu lako pana pi community. Lako pana pi community wan bina tiku bangko isu bina sur. Rantau tiku kina irto na wakanda tuh ya. Nanti nakan nanti sanangon na bakar untuk kaya baka untuk lakwatan di patakin dua kimani kit no ngoni nindia talanga error ni robo sa may irtal na botal ni iyo do baka error mi baka meron daw tali takyawe dak na kani poso ko sumutu ko ang daw tali takyawe le ko daw tali taksarangan pala tandak nga ni baka bininga si pala tandak na no do bi malway batakir no do bi talang no batakir do sana nando bakanto malumutan na nanrabitan lo batakira tal na bakanto total eso untuk rede nindo bakaranto sisio na bosa may biyawe meron do tugo may biyawe sa maka meron do betal na may kina Sa karandong-dong che paling baleti quando na Tudo. sala Kaya e nakasupos na kaya dondo. dong-dong reva tantolo mai na nonra wasele una kai totoko bako to marutak kan dorbital no ni ko ni dabital na takati ko na ulu tangan ni ulu lebu na ngono be umanga baka undo tortumbe ka baka mamante na solo ngona undo bas karlis tal ngona sa te ko fomtolu au sa ulu baka bitikina ko tibio nunguna medo mi nangone medo mi ko se ulu tunga baka biti sangay do baka mo baka sam takalistalen na nonron do malele me biyo na tamatay kaya baka kaya mdur batu kirnong gulen klase kaya baka arto letol sele parto ndur chuke sangu baka oruni kambe ka do na makineta oruni kana kani bosa pastak baka totolo non rapa kumbula me biyo se meraposa me biyo au sangay do se matirta na kana bo orto tringang orto chukungo nanong ko politiko may USP ketua ngole ta kena dona kor may matene sau lo masar ni dolo ni tasir sau chini memili madaw to na Korea sangga ita kan memi tetau miki memi tetau wira na rto na bengarabi rto na lebu ni marang kasta ke biau erto sangga war ke hotel tu mula ko mayo mita ka ni tetau au na lebu ni nongkora raw sika singkarau ni tukun ni birto na tambi cukumai kemudian dia kamu itu tahu kemudian dong kasih biar orang tuh nama tanah kita cara tamu kita biar asal kita pakai sam tak cuci rere na nunggu bunyi nganggo pakai saku tewa bu itu melutak itu lebih kawanggo iya memang kan dilakukan patik cuci na itomo na imoy nggak itu nama ramu nggak tuh kuno mau kue na isul-sul na isul-sul kaya paling balik marama tahu sana libu tak nomu ni sulira saya nomu ni bini bo saya nomu ni likum berlabu bahkan ya marama tahu itu numbiaka Iya, may marami tao balatang mapakapaka daw bay sulong balabon sa mga balatang na napakapaka ba? Nila mo naman napaka dari pipir ng mani sa mga nandan daw klase may sulu-suluan na daw paters balabon to ka tampat nga na suluwato nga ni dalawa ba na pikorkoro. Iya, ako sa mga nyo daw laklita ka kan daw kanito ta. Ikaw mabasilira, wag oran basilira. Inalag mo na. Napakapaka ba? Kung nga yan nakatakiyaw may iba nanunggu taka-taka, siguro na ako. Hindi ko mabasulira, sa mga nalit ka basulira, naman ko ko, erasrano basulira, hindi ba, alam natin ni kaya. Yan, balatangan na taka-taka, wa, sinron basulira, tingnan na bisinga, sa mga nang may silu, mubator sa sitiko, balatang yun na taka-therapy, taka-exercise, di ko nang sa totoo binak bali besar babi binak talenga binam dota nanon na bito politiko nanon muta kavaka bakatalenga kina to politiko na ulu baka biti ngai batalenga na itiku tiku to tiku kina gorme dolisu tiku talenga kina nanon na itiku main na marama na turanga weekend na leoni kada bi posi weekend na bakwatiani tiku talaga may nanonraray o ira na wekanta totok pinakabali besar
maramataw na may tala no tu weekend na sing binang ni ko lilibro siya masarti kumingon to bulu binaka maramakay sa rimay kani konta bikim to na marami voli suba binaka valevo siliba marama naita siliba binaka valevo na siya mati kumay and vitala no binaka na sina enday sebenarnya may daw pa na nandoro vitala no ando man to mo bosa kani biba kaya lang kangkatay kibira na marama era ba karong ti kumay ko marama tao na buko to kani ulutangan ni ulba ko biti Pinagsarap levo maramataw. Bikim ni nga nawakanda oni bakarorong ti kumay oni kila ni raw ni ko di baka biti nulo mo ni na ni narerebe nakakila ni koti kaya baka ni kila ayaw mo na nangano sa koti kina au sa ni binakata na so na lipstick na member na matay gume Wakau sa la kasaranga sa tampangan na bakangan na sirungan na ulungkot sa tampan na sao. Sa iklasaranga atau mereka lo kasangod. Ya bikin ni na bakarang ati kumay. Kaya baka ni kila ni naulungan niya nga ni tanulong kapit. Yo lumang kapit. Yo tiko nomin ding ding eh. Nakakita nga tatata ka pa. Tiko nga na nomin ding ding. Kaya baka ni kila niya ni raw ni ulungan kapit. Ni ulungan kapit. Kaya anto na rin na kina. Eh balik kaya baka usat ko no iti. Kaya anto na nomati ko kaya anto. Ni sila mabi ko naulung ko rin ako ni naulung sari kambi sa ulung manji mangwasa nga nakalo na sila men ko naulung ko rapat ni kelati ko ya naulung men ton mer kabango bat sa kelati mo nakalo na ulung men ton me buninga me reri tataka ya usa besuret ko bikin na wakay na wakangku na wakay kirawe na panikilani amanyo na talitak man yung kabiti naman ding-ding. Sa totoo kabinang valim sara marama taubu klani ti talbek nga na bubaler to bakarong ti kumay bausibe na nomo tikin ba turang na lawa nomo korni basu berto mena koro kena buno tarang baka watikina sultung nga ngona ke baka biya baka bulan baka beso ya baka binibinaka nalingan ni besusu may nasara baka turang ora kena nomo sa miti kung gona nomo matubale tanggay ruwa dolo suba sa sultung nga kena ngona Nakabalevu kaya kanto barong iku may nakoro kila may nakoro na war mekit din telefoni bikem niya na kangu ni ikoy suba ni ikoy na bon mo raw ni ket na telefoni raw ni sar iku may nasing ni kuwa au bayan ikoy ani ako kay labakay pinakabalevu na bi okoni pinakabalevu nan daw bay viral lang ka aki na bukunin nonggu na ulunggu na kenang buninga kila lewi kem nindo al ikian nindo wambuning ana ulungu yo sapayan ro pambul ni bikem do may nakoro may nasukamay na ikin makaw kita na sau na ikin na lawa na sana kedora wang pinakabale bo although marama taon tukuna although I'm proud to be a Quebecer I'm proud to be a Quebecer Kaya makara daw ito nakailaman ni Westa na ayok ito talang air nakaidol nira kita sama nakaidol nira bikim daw italisuwa kaya makanto barong tingmen na sinikua nakabale na yalmin daw biting gomen na laman ni koro bin daw vese rima ikan ni konta nakabale daw daw talita ko kono gumbini nga bikim daw na kono buna nakabale na lamo binaka kina yalo binaka kiki manina no kitokani ni sara-sara ti kumay biki manita lang marama tao marama lina binakabali mo na ling manggosa binakabali mo na tao na so nangunang ni ko na itabo ni ngunang ko sa bir sa nasingkila na bikut ni sa ti ko rawin do nando wa binakakinay lever na katambaningaw ng ko sa na singikilati ko nabikot kaya bakani sa ati kendo o bakit nakikinabalya nakabali mo na linga mangkosa malong ato ti na linga muninin daw kuikot ti pambibir na ulo bakabiti pinaka sa totoo mundo binakabalim sara maramatao an sabay na para na namusulit to na namungona na kabinang ni kondor may vital no tu tale
rong vinaka na nomo wasema sorve ka usatava sorve ka andre usatava kena ve ka vinaka usatava kalistal mai kena ding ding na ve ka wase tiko maya tiko ve kena ding ding andu dua ke ka vinaka mo ulu baka viti totoko baka oti ke baka torum beka dona ngona mo na ke baka toran ding ding ya sen tandolo tu na ngona ni da kalungata na kau itu ke tampo sakaya ni tiku weekend na matanggali ulo bakango kabakan dundi tikend mena vi mata tale na biasa pura-pura na ko bali besar no kumarama kalungata tiku na namto songo di mataka ke mem sana sar tiku yani na mona liba uklan indona singa vinakasara na songo tel ngaki na liba na sende berto na Frank Hilton organization ko na tambana nakaka tikina o ana sabaya na bar so lom sarin bali berto na pitamani ando tan langon ang gayagan kinedol suba dangali ando to kumandan ng biloti na namundo tiko may toloy suba mata kumanda ta Pinakawala maram tao. naka mata kumanda Mada, sa mada. nakabalib sara bikim ni na siya mati kumay marata ka bakaliw na ni romay siya mati ni kuwa kay ano sa bayan na bar marama ni nalawa may ra maratak sarwa ka lebu ni siya masarti ko kuwa may nakorbak turang adolis suba na kinawuna na sana na itasir na ni romay vital notiko na ulo tanga tiko nga ni ulo bakabiti totoo baka uti na lama ni pulong ko ulo tanga tiko na ulo bakabiti kalib sara na kander may vital notiko na ipatapatango botal tiko rutal na singa ni mataka kaya na singa tambo sana may dapat yung kina nanonda doon na bula singa ni madalan singa mo niti na total tsumpa ka nanda bulangi na siya mati kumay ningay sarap to kami na nung utaga ni Biaba bira na boni bulangi era saboti ko meron na may talano na nung ko'y bata-bata ko saba ko matin bikim ni pinakabalib sara naman ni Bito ko ni May kalungat tiko na naman ni sasanga na bunota bang ni bakit tiko kina ni Samba Lemanda naka